Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki bingi upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada komno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Lada pikau bangkirsan dan support yakan ika channel sampai yakan ika store ke jongi ka link ka dan hapa description juga nika video. Pilaban order yakan ika jang ki bangi la design hi. Yakan ika post la palai ke Air Force School Shillong mentau benai arajar apulai. Ki keteng juga nika post kilang kumne primary teacher, nursery trained teacher, computer teacher, bad helper lane safai wala. Kelas dia lane katarik bakhado pa pilaban summon iki applications kariha arpo arterik benai march arajar apulai. Ya ke post primary teacher ke salary lene ke tulap ke arpo ya jar san spa akshi benai. Ke age limit lene ke kerta ke berdo ke arpo is 6 bak bahaya do ke san post 6. Yaki women candidates but yaki physically challenged candidates kan sedang ke age relaxation hado san 6. Ke educational qualification kalau komne pila ada ben pendap ya ke bachelor's degree nak kono ke university ke bla recognized daka government of India lene UGC lene AICTE. Tapi dia banyak minimum 4% in aggregate. Lani peladi bendan ke bachelor's degree ha ke education nak ke college lani university kepala recognized ke government of India lani AICTE lani UGC lani National Council of Teachers Education. Ki candidates ki belaju try compose graduate teacher lani train graduate teacher lani ki badan license service kum primary teacher lani nursery teacher ha kano ke Air Force School tang baki baklem tray shopat ha ke Air Force School kin sayo ya ke age relaxation ha ki school Air Force. Ki candidates ki deru ban pule ban tho bat ban keran bha da kaktin phareng. Kin ham I preference ki candidates ki badan knowledge ha ka computer kum ha ka Microsoft Office ki ba nang ban pule ban tho bat ban communicate da kaktin Hindi. Bat yi gitu ki bala pass ka CTET leneka STET. Ya ke post nursery trained teacher ka salary lene ke tulap ke dekat arajar san spa akshi benai ke age limit lene ke kerta ke berdo ke dari arpois 6 bat bahaya do ke dari san post 6 yaki women but yaki physically challenged candidates kan sadon ke age relaxation hado san 6 ke educational qualification kalong komne pila deban pendap ya ke senior secondary bat ru pide bandan ya ke nursery teachers training diploma lene ke diploma ha ke nursery lene Montessori lene pre-primary teachers training lene diploma ha ke elementary education naka institution kebala recognized da ke government. Ki candidates ki badan ya ki qualifications ki bakham hero ki laban apply ke post tamakin kham art preference ki tu ki bala adap ya ka diploma ha ke nursery lene Montessori training. Ki candidates ki belaju try compose graduate teacher lene train graduate teacher lene ki badan license service kum primary teacher lene nursery teacher ha kano ke Air Force School tang baki baklem tray shopat ha ka Air Force School kin sayo ya ke age relaxation ha ki school Air Force. Ki candidates ki deru ban pule ban tho bat ban keran bha da kaktin phareng. Kin ham I preference ki candidates ki badan knowledge ha ka computer kum ha ka Microsoft Office ki ba nang ban pule ban tho bat ban communicate da kaktin Hindi. Bat kitu ki badan experience ha ka art, craft, cartoon, caricature, puppet making, music, dance, baki-baki. Ya ke post computer teacher ke salary lani ke tulap ke dekat arajar san spa akshi benai ke age limit lani ke kerta ke berdo ke day arpois 6 bat ke bahaya do ke day san post 6 ke educational qualification kalong komne pila deban pendap ya ke PGDCA lani MCA lani BE nak kono ke institution ke bala recognized da ka government. Ya ke post helper lani safai wala ke salary lani ke tulap ke day nyawa jar san spa akshi benai ke age limit lani ke kerta ke berdo ke day arpois 6 bat ke bahaya do ke day sa post 6 yaki women but yaki physically challenged candidates kan sedang age relaxation hado san 6 yakni ke post umdan kam educational qualifications tambah kin sampai himaki but kin sajid himaki yaki tu ki bayahap yakni ke post. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply yakni ki post pihak ban pendap ya ke application form yakni ke application form ngal aya po description juga ke video pihak ban download ya ka bat sependap ya ka pihak ban mention hajong ke application dan ni hajong ke envelope yakni ki contain post applied for dash hadin satho ya ka kerteng jaka post ke papi apply. La pihak ada ban pendap ya ke application form pihak ban submit ya ka bat ru ya ka CV ke jongpi bat ki attested copies jongki academic credentials experience certificates Shaka Headmistress Air Force School Upper Shillong Headquarters EACU AFPO Nong Air Shillong 793009 Shwaka Arpo Arterik Primach Arajar apply.
Ka official notification ngala ai po description jangan ko video ti pilaban download bat pilaban puliaka nada pikaban tip susu pangki wiki pat ki details.